turi Kabare kandi church ne ya Butobere Butobere church kandi hano harabe function ninga sho mukoro niho gurabe go kushendekereza ishe wa Anna Kansime comedian wanyu Nyamurungi kandi oferi gwishe so ishen bakumushendekereza hano bakumushabiriraho mu church buri kimwe cyona nkiza kuba umucaci eji kandi Kabare norebera kimwe ngo uriya yasitamire ya inebipande inebishani y'umugenzi naki nkebyo so kandi noreba kuri ya hariyo tenti muramwe bamazire gureta kandi bamazire gureta gwashyireho so ishayo na ntubandi kwa updates na video yiturakubonereyo kija kugikorera none basa kugireba nkore media making sure ngo subscribinga kandi turebe uko ikintu kiragende omisho